Skera ntabwo yari yaza. Shakeriya ntabwo yari yaza ahubwo se wuzanye iki? Hasi harimo agaki bro? Niba se ubunabire. Mariya danje. Shiboro yo ni danje. Yarenze nawe. Turi na Keriya yaraje. Twari tuzi ko bakunyase mani. Turebe ikintu no mupita azanye none. Akira petu uyu munsi wakoze noneho kibarere ntabwo uzi ukuntu yamvunika. Abagabo mwanditse vuze kuko mwana hajya komanyoko hajya ngo muri akose ngema n'ibi bisatsi buri abantu nago ndi igisambo mwabagabo asha ni ibiki bibongore singu yengu rusatsi afande uriya mwana ko ari kumwiruka aho bigenze bi kanze ndaje kanze ndebyari telefone yanjye wagipetiwe ntabwo nigize nyijyana none nirabonye naro mbonye wiruka warukarukanswa niki
wirukanswaga n'iki? Uyu mugabo asanze ipantaro yanjye yaguye, arakeka nanjye ngiye gufata kano kana ku ngufu. No, Mana nyagasani. don't think about it. uzi ko cya gihugu cyari kimfasha umwana. Ariko nukuri ndarengana rwose. Agiye mugira ni muhe koko. Hasoni. Ibintu uba wakoze ubwo uratekereza. Ni inyamaswa. Akana k'imyaka 10. Oya. Ntabwo oya wo murakabishaka. Singira bitekereza ko uri muzima wo mutwe wawe. Muhamagaye imodoka. Ntabwo twari twayihamagara. Nosigwa bro shamani. Kajas, Kajas sudah kemana? Anu kamu bikin noso, mobil aja.
Yesu we. Tuhamagara ambulance. Ndi mu bibazo man. Humeka bro, wambwira niki kiri kujya mbere? Asinda kwinginze unyumve mbere yo kunshira urubanza. Ndakumva nyine mbwira niki kiri, niki cyabaye? Ubu tuvuganisha umuntu. Iki? Fata n'akana k'imyaka 10 Kongo. Uri umusazi. Ariko nta ruhare nabigize mu mwana. Abeg ndakwinginze unyumve. Okay fine, wenda narugizemo uruhare ariko ntago nabishakaga pe. No, bisha umuntu none nabare wabigizemo. Ana yanjye. Ese bro, ibyo uzi icyo bivuze? I don't know. Ninde ubizi? Mani nyine uko byagenze tu. Telefone yanjye iri. Telefone yanjye wagipetiwe. Ntabwo nigize nyijyana. None nirabonye naro mbonye wiruka. Urukanswa niki? Wirukanswaga niki? Nose ukora guteganya gukora iki? I don't know. Gitondo. Ntabwo nzi icyo gukora kabisa. Okay. Trust me, I'm here for you. Serious. What the hell is that? Ladies and gentlemen, stand fire boys. Ni muri clean shop hose biri kubera ino. Nomba nageze bro ngo bane mutwangwe tw'umunsi nk'umujene wo muri Ngororero. Nawe niba wumva ushaka gucya ukaba ushaka kwambara cyangwa kirenze, nizere ko nahandi hantu wagenda ngo bagutubure bro atari muri clean shop. Wahagera bakura hano mu kare kanguru wahazwe nko mu Gatega muri miniteri 10 uzamuka ujya ku isoko bro hafi na rompuye hasi utaragera hejuru mu Gatega, you know.
utaragera hejuru mu isoko sorry. Nimero ya telefone yawe ni 0795056335 and then bakagutamo icyangwe cyawe ugakomeza ukiryohera. See you. Love you man.